Murakoze cyane n'ubundi ni umuyobozi wa Association ADP Niyibizi Emmanuel, nkaba rero nishimiye kongera kubana n'abantu bose badukurikiye mu kiganiro. Hari abantu bakurikiye ikiganiro cyacu duherutse, ikiganiro cyavuga ngo ibigiye kujya bikorerwa abarwayi. Umushinga ni wa wundi ni CHAPS, Community Health Assistance and Patient Support. Ni umushinga rero uzakorera hirya no hino mu gihugu bitewe n'aho bazagenda bakenera ko twakorana. Uyu mushinga rero twagiye tubona abantu benshi bagiye baduhamagara badusaba ibisobanuro. Hari uwaduhamagaye ari i Rubavu, hari abaduhamagaye bari Rusizi, hari abaduhamagaye bari i Kigali, bagenda batubaza ibyo dukora. By'ukuri ngira ngo no mu byo twagiye tubazwaho harimo n'ikibazo cyitwa ese umurwayi ubundi uburenganzira bwiwe ni ubuhe, ese ni iki yafashwa, ese ni he yabariza. Ngira ngo rero ntabwo byose turi buvugeho none aha ngaha, ariko ndaza kuvuga gatoya ku bintu bigeze nko ku 10 by'ukuri burya umurwayi aba afitiye uburenganzira. Hari ibintu buriya umurwayi cyangwa se n'umurwaza umuryango we udashobora kubaza kwa muganga, udashobora kubaza abaganga, udashobora kubaza ibitaro bimufite kubera ko batanabisobanukiwe. Rimwe na rimwe bagatekereza ko niba nabibaza bataza kubasubiza. Ariko icya mbere ndaza kubabwira yuko umurwayi burya inshingano z'ikigo kimufite, ibitaro, abaganga, rya tsinda ryose ry'abantu bo kwa muganga, ni inshingano zabo kubaha umurwayi. Umurwayi akwiye kubahwa, umurwayi ni uwo guhabwa icyubahiro ndetse no gufashwa muri byose ku buryo bujyanye no kugira ngo nawe yumve ko yafashijwe ibyo agomba gufashwa. Icya kabiri, umurwayi ni umuntu ubundi ufite uburenganzira ku ibanga ry'ubuzima ndetse n'indwara yiwe. Kuvuga ngo abantu bo kwa muganga inshingano zabo ni ukugira ibanga mu byo bari gufasha umurwayi. Icya gatatu, n'ubundi umurwayi ahasabwa umutekano we. Umutekano w'umurwayi ni inshingano n'ubundi z'ibitaro n'abantu bakorera muri ibyo bitaro bari gufasha wa murwayi, abo twise ngo ni medical team management. Bariya abantu n'ubundi biba biri mu nshingano zabo kumufasha kugira kubona umutekano. Umurwayi n'ubundi afite uburenganzira, nari mvuze ibanga ry'umubiri we, hakaba n'ibanga n'ubundi ry'uburwayi. Ni ukuvuga ngo mu mabanga umurwayi afiteho uburenganzira hari ibanga ku mubiri we, hakaba n'ibanga ku burwayi. Ni ukuvuga ngo uburwayi bw'umuntu ntabwo ari itangazo, si itangazo muri deontologie medicale. Deontologie abaganga babanza gutozwa kugira ibanga. Umurwayi rero agomba kumva yuko niba yagiye kwivuza ibanga ku mubiri we ni ngombwa, ariko nanone hakaba n'ibanga ku burwayi. Uburwayi bwe ntabwo muganga ari buze kugenda atangaza ngo runaka, ni uburenganzira bw'umurwayi. Icya gatanu, uburenganzira bwo guhitamo. Amahitamo y'umurwayi ni uburenganzira bwe. Umurwayi afite uburenganzira bwo kwemera umuntu wo kwa muganga kuba yamuvura cyangwa ntamuvure. Amahitamo y'umurwayi ashobora gutuma yemera gufata imiti cyangwa kutayifata. Amahitamo y'umurwayi ashobora gutuma yahitamo gukomeza kuvurwa cyangwa se gusezererwa akava mu bitaro. Ni uburenganzira bw'umurwayi. Nanone gatandatu, uburenganzira bwo guhabwa amakuru. Amakuru umurwayi ayafiteho uburenganzira. Ntabwo umurwayi ari umuntu ukorerwa ibintu adashobora kuba yasobanuza ngo ibyakozwe. Muri makeya, akantu kose gakozwe kuri bwa burwayi ndetse no kuri wa mubiri we afite uburenganzira bwo gusobanuza, yaba umunasi, yaba umuganga, yaba uwafashe ibizami, yaba uri kumwishyuza amafaranga, byose abifitiye uburenganzira kugira ngo asobanurirwe ibiri kumukorerwaho. Uburenganzira bw'umurwayi nanone bumwemerera kujurira. Umurwayi arabyemerewe. Umurwayi ashobora kubona atanyuzwe kwa muganga, akabanza akabwira ibitaro, akabwira bari kumukorera rya tsinda ry'abaganga, medical team management,
akabwira ati nubwo mwankoreye bino ariko ngewe sinanyuzwe, ni uburenganzira bw'umurwayi. Ndetse yewe biranemewe ko umurwayi ashobora no kujya mu mategeko akamurenganura, akaba yagenda avuga ko n'ubundi serivisi yahawe itari inoze, akaba yarega ibitaro, akaba yarega abaganga. Ibyo byose ni uburenganzira bw'umurwayi. Kujurira rero biri mu burenganzira bw'umurwayi. Uburenganzira bw'umurwayi nanone bumwemerera kwanga ubuvuzi. Nari nabivuzeho, ubuvuzi ashobora kubwanga cyangwa akaba yanasaba ko buhagarara. Icyo gihe ntabwo muganga avuga ngo ndabuguha ku mbaraga. Ariko ahangaha ndaza kubisobanura gatoya. Hari uburenganzira umurwayi afite bufite aho bugarukira, nk'uburenganzira bushingiye ku myemerere. Rimwe na rimwe kwa muganga urwo rugamba rurahaba, ugasanga n'uburenganzira ku bantu badafite imyaka y'ubukure ibemerera kwifatira icyemezo. Abo ngabo ndabavuga ni abahe? Abana batoya. Umwana mutoya ashobora kuvuka asanga iwabo bafite imyemerere, hari imyemerere dusanga rimwe na rimwe bidahwitse, ngo itemera ko abantu bavurwa, ikaba itemera, ifite uburyo yubatse bubangamira ubuzima bw'umurwayi. Ahangaha bisaba ko nanone abantu bo kwa muganga iyo bananiwe kubyumvikanaho n'umurwayi, iki cyo tugisobanura ukwacyo, hatagira ababyitwaza ngo bavuge bati ubwo ndi muri iyi myemerere ntabwo ndi buze gufata amaraso, ubwo ndi muri iyi myemerere sindi buze gufata umuti runaka. Ibi ngibi amategeko arabihana. Nanone umuntu atabyitwaza ngo yumve yuko ari uburenganzira bw'ijana ku ijana. Ubu burenganzira rero n'umwana mutoya nawe wafatiwe ibyemezo n'abantu bakuru bamurera, bashobora kuba ababyeyi be cyangwa se n'abandi bo mu muryango cyangwa abandi bamufite mu nshingano. Abangaba nabo bashobora kumujyana mu myemerere cyangwa se mu bundi buryo bw'imyumvire itajyanye n'ikitegeko rigena ry'igihugu. Ahangaha uyu muntu arenganurwa n'amategeko y'igihugu. Hari amategeko amurenganura, bishaka kuvuga ngo uyu muntu iyo amaze guhura n'iki kibazo cyo kuba atari uburenganzira ari gushaka kubwitwaza, agashaka kurengera, bisaba ko inzego z'umutekano arizo ziza guhagararira wa muntu utari ufite ububasha bwo kwifatira icyemezo, umwana mutoya cyangwa se undi muntu ubuzima bwe buri mu kaga, ariko kubw'imyemerere ugasanga abandi bamutereranye. Ahangaha bisaba ko arenganurwa n'amategeko n'inzego zibifitiye ububasha z'umutekano. Uburenganzira nanone bwa 9 umurwayi afite, navuze uburenganzira bwo kwanga ubuvuzi, ariko niyo impamvu nayisobanuye ko abantu batabyitwaza. Uburenganzira bwa 9 ni ukuvurwa ububabare. Kuvurwa ububabare, umurwayi afite uburenganzira bwo gufashwa kugira ngo igihe arwaye ububabare bugende ntibuze kumurusha imbaraga. Ahangaha bikunda kuba cyane ku barwayi bafite indwara zidakira kandi zibabaza nka za kanseri n'ibindi. Nubwo aba azi ko n'ubundi ategereje umunsi n'isaha yo gupfa n'umunota, ariko wa murwayi n'ubundi muri cya cyubahiro tumugomba, afite n'uburenganzira bwo kurindwa ububabare kimwe n'abandi barwayi bose nka bariya b'impanuka n'abandi baba bafite indwara zituma bababara. Ni uburenganzira bwabo kutamuteza ububabare. Ubundi burenganzira bwa 10, nari navuze ko mvuga uburenganzira bugeze ku 10, ni uburenganzira bwo gukorerwa ubuvugizi kugira ngo n'ubundi ashobore guhabwa serivisi atarashyikiriye. Ni uburenganzira bw'umurwayi. Umurwayi rero ashobora kuba uyu munsi afite ubushobozi bufite aho bugarukira, cyangwa se akaba adasobanukiwe ibimukorerwa n'ibyo agenewe. Ubuvugizi ni uburenganzira bw'umurwayi, nabyo biri mu burenganzira umurwayi tumugomba. Nari navuze ku burenganzira bw'umurwayi, ariko hari n'imbogamizi ibi bitaro biba bifite n'abaganga. Icya mbere, imbogamizi ya mbere ni akazi kenshi baba bafite. Icya kabiri kikanajyana n'ababa bakeneye za serivisi.
birashoboka ko muri bwa burenganzira bw'umurwayi afite uburenganzira bwo kumenya ibimukorerwa, bwo kubahwa, bwo guhabwa serivisi yihuse, ariko birashoboka ko serivisi itakihuta kandi umuganga atabigizemo uruhare. Iki ngiki kikongera kikanajyana nanone yuko umurwayi ashobora kutabona ibisobanuro byose bitewe n'uko wamurwaza atamuri hafi ku bw'imbogamizi zitandukanye. Ubaye nk'ubikomozaho, umurwayi ashobora kuba yaturutse kure cyangwa se akaba yakoze impanuka ari ku rugendo, hanyuma muri ya mpanuka yakoze ntabwo ari kumwe n'umuryango, abamufashije bamutabaye bamukuye wenda ni polisi cyangwa se n'abandi bakoze ubwo butabazi bamugejeje kwa muganga, abaganga nabo birwanyeho kumufasha kugira ngo bamusubize ubuzima, ariko uko bari kumurwanaho niko bari kwita no ku bandi barwayi. Aha ngaha rero haboneka ikibazo gikomeye. Wa muntu uri ku rugendo cyangwa se udafite umuryango hafi kandi wagize ikibazo cyo kuba ubuzima buri kumucika, aba afite ikibazo gikomeye cyo kutabona uburwaza cyangwa se cyo kutabona umuntu umwitayeho. Aha ngaha hari n'abandi nanone baza kwivuza akaba ashaka kugira ngo akomeze n'ubushabitsi bwe. Aha ngaha nasanga imirongo ari miremire ntabwo ari buze kubwira abantu ngo nimundeke ntambuke kubera ko ngiye no mu bushabitsi. Haba harimo ikibazo gikomeye kandi muganga nawe ntari bwicemwe abantu benshi kugira ngo babantu aze kubakwira. Birasaba ko hagenda uko baje agenda bakira abaha serivisi kugeza barangiye. Urumva muganga yakoze ibyo yagomba gukora. Ikiza gukurikiraho rero kuri wa murwayi araza kukenera ko n'ubundi yabona abantu bamuba hafi. Abamuba hafi wenda yakoze impanuka cyangwa se ari ku rugendo, ararwara, ageze kwa muganga ahantu batamuzi. Ni ukuvuga ngo icyo gihe niba hari abashobora kumukorera ubuvugizi ku ruhande rwa CHAP dushobora kumufasha, ariko iyo serivisi tuyifasha uwayisabye rero tubimufasha mu gihe yayisabye, tukaba twamuha abamuba hafi mu gihe twumvikanye ko bagomba kumuba hafi kugeza wa muryango we ubonetse ukaba uhari. Ikindi kuri wa wundi wivuza kandi akaba ari no mu bushabitsi, uwo nawe CHAP dushobora kumufasha, yari icyo twita uburwaza bw'umwuga. Icyo gihe kwa kumufasha tujya mu kigwi cya wa murwaza tugakora ibyo wa murwaza yagomba gukora, ariko noneho kubera ko biba biri gukorwa n'abantu n'ubundi bizi ibyo kwa muganga, urumva bo banarenzaho ku byo bari gukora, bakora n'ubundi ibiri mu mwanya w'umurwaza ariko bakabikora kinyamwuga nyine nk'abantu n'ubundi basobanukiwe ibyo kwa muganga. Aha ngaha rero icyo dukora ni iki. Niba wenda nk'urugero ngira ngo hari umurwayi duherutse gufasha, namwita umukiriya kuko yari aje gusaba serivisi, yari yarakoze impanuka aza kubera asiranse yari yamutumye expertise ya consolidation, aza asanga imirongo ari miremire. Kubera yari yumvishe serivisi zasuza nka CHAP, araduhamagara ati muramfasha iki. Icyo twamufashije twamuhaye umukozi wacu, aragenda yegera ya serivisi ari gusabiramo serivisi za expertise, hanyuma yari ari no ku rugendo rukomeza n'i Kigali mu zindi gahunda ziwe n'umucuruzi. Icyo twakoze ni ukugenda tukamufasha akishyura, tukamuyobora aho aza gutonda, hanyuma ikindi tumubwira amasaha tugeraho kuko yari yarayatubwiye. Ayo masaha ahageze tumuhuza n'umuganga kuko nyine n'ubundi bashoboye kumufatira nimero, hanyuma akomeza yigira i Kigali, ibindi bisigara bikorwa n'umurwaza na wa mukozi wacu. Icyo rero bishatse kuvuga ngo na ba bandi bari ku rugendo wenda akaba agitegereje umuryango we cyangwa se abari mu bushabitsi batari hafi aho ngaho kugira ngo baze kumugeraho, icyo gihe icyo tumukorera umukozi wacu ashobora kuba ari umukozi uhoraho cyangwa se umukozi w'igihe gitoya, abo twita part time, araza akahaba akamufasha byose bikwiriye, hanyuma iyo serivisi tukaza kumvikana n'umuryango uburyo wa muntu nawe aza gusubira muri gahunda ziwe. Icyo ngicyo rero CHAP turagikora ku babyifuza. Ikindi ndibuze kuvuga nanone ni uko icyo gihe iyo ari umuntu uri mu bushabitsi bwe akaba ashaka kubonana na muganga agahita yigendera, icyo gihe tumusaba yuko asiga n'amafaranga yakuriye
tukaba twaza kumwoherereza feedback kuri aho ari hose mu gihugu bitewe n'igisubizo muganga amuhaye cyangwa se imiti yamwandikiye. Impanuka ni ikibazo gikomeye mu bibazo bitwara ubuzima bw'abantu, ndetse kikaba n'ikibazo gihekura igihugu kuko gituma abantu by'ukuri bapfa bitunguranye. Ntabwo aba ari umuntu mu muryango warwaje, akenshi usanga umuntu n'ubundi aba ari muri gahunda za bizinesi ziwe, cyangwa se akaba yari ari mu butumwa bw'akazi tukumva ngo araducitse. Impanuka rero ziteza impfu z'ibikomere bidashira mu muryango, rimwe na rimwe n'abazirokotse bagakuramo ubumuga. Ubwo bumuga nabwo bugira izindi ngaruka. Muri rusange mwari mumbajije ngo impanuka zihagaze gute mu gihugu, ariko ntaravuga mu gihugu, nabanza nkavuga mu rwego rw'isi bihagaze gute. Mu rwego rw'isi impanuka by'ukuri bigaragara ko impanuka zo mu muhanda zigaragara ko 1,000,019 usanga ari abantu bapfa buri mwaka bazize impanuka. Aba ngaba nibo bake bashoboka ku rwego rw'isi, 1,000,019. Bishaka kuvuga ngo impanuka by'ukuri ni nyinshi mu rwego rw'isi, ntabwo ari mu rwego rw'isi gusa rero, no muri Afurika no mu gihugu cyacu impanuka ni nyinshi. Turabibona kuko nta munsi twakumvaho impanuka zitabaye. Ngira ngo rero impfu ziturutse ku mpanuka zo ni nyinshi, ugasanga nanone abantu bapfa bari hagati y'imyaka 29 n'imyaka 5, nabo usanga ari abantu benshi, kuko abenshi muri aba ngaba 1,000,019 baba bari mu myaka 5 na 29. Bishaka kuvuga ngo abantu batakaza ubuzima bakiri mu myaka yo gukora, bakiri mu myaka yo kugira ngo bubake igihugu, nibo benshi. Niba mu bantu isi yose itakaza 1,000,019, araba ari hagati y'imyaka 5 na 29 bicwa n'impanuka. Urumva ko dutakaza benshi cyane. Hanyuma 92% by'izo mfu zibera mu muhanda usanga inyinshi ziterwa n'uko haba habayeho ziterwa n'ibinyabiziga. 92% ziterwa na defo z'ibinyabiziga, ariko hakaza n'izindi usanga n'ubundi zishobora guterwa n'izindi mpamvu zitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero izi mfu ni nyinshi. Ikindi navuga nanone ku izi mpanuka ni uko usanga impanuka mu rwego, noneho mvuge mu gihugu cyacu mu Rwanda, 11.6% by'abantu bakora impanuka, ni ukuvuga ngo barapfa. Ku bantu 100, 11.6 barapfa. Ubu byumvikana ko izi mpanuka zitwara ubuzima bw'abantu benshi. Rero impanuka ahangaha ndagira ngo nongere mvuge nanone ku ruhande rwa CAP, twebwe turafasha iki, twongeye gusa n'abagaruka ku kiganiro twakoze ubushize. Muri izi mpanuka niyo mpamvu twabonye ko ari ikibazo gikomeye gisaba ko abantu bahuza imbaraga mu gufasha, kugira ngo by'ukuri natwe tugire umusanzu wacu mu kubaka sosiyete ndetse no kubaka igihugu cyacu. Ni ukuvuga ngo muri izi mpanuka niba tubonye ko mu gihugu cyacu mu Rwanda mu mwaka umwe 11.6 ku bakoze impanuka bapfa, kugira ngo natwe dutangiye umusanzu, twatekereje gufasha muri buriya buryo bwose twagiye tubivuga, ndetse dutekereza no kugenda dufatanya n'inzego zitandukanye, harimo ibitaro, harimo inzego za leta, harimo inzego z'umutekano, polisi, kugira ngo by'ukuri wa murwayi wacu atabarwe, ndetse n'ama insurance. Aha rero birashaka kuvuga ngo tugira n'uburyo dufasha cyangwa se dukora ubuvugizi butari bumenyerewe kuri ba bantu bakoze impanuka. Akenshi wasangaga mu bitaro abantu bakoze impanuka, inshingano za muganga no gutabara, no gutanga ubuzima, no gufasha umuntu kuva mu kaga kugira ngo urupfu wenda arebe ko yarukumira, umuntu asubirana ubuzima. Ariko inshingano za muganga si ankete. Twebwe rero na ankete tuyizamo tukamenya icyateye impanuka, tukagikorera ubuvugizi, yewe n'inzego z'umutekano byaba ngombwa
nabo tukabasaba yuko badufasha kugira ngo wa murwayi ubutabazi bwiwe buze kuba bwuzuye. Aha ndatanga urugero, dufite nk'umurwayi uyu munsi wa none wakoreye impanuka hano hafi y'ibitaro bya Kabutare, aho bita hafi na Kezuburo. Uyu murwayi yari umunyonzi. Uyu munsi tuvugana, ejo nibwo polisi yari iri gukora kuri dosiye ye, kandi yakoze impanuka kuwa gatanu. Uyu yari umunyonzi wari uhawe umuzigo n'umucuruzi, amuhaye akazi ngo amutwarire isukari ibiro 200. Uru ni urugero ngiye gutanga. Uyu murwayi uyu munsi arwariye mu bitaro bya kaminuza CHUB, ari muri koma. Koma yayivuyemo ariko baramubaze kuko yakomeretse mu mutwe. Bishaka kuvuga ngo uyu murwayi yaragiye ahetse umuzigo muremure, agongana n'imodoka muri Kezuburo hafi ya Kabutare, kandi atuye i Kansi mu murenge wa Kansi. Bishaka kuvuga ngo umuryango we nta byari bigoye ko banamenya ko impanuka yabaye. Hanyuma ikindi, urumva polisi yarahurujwe n'ibitaro birahuruzwa, ambulance iraziterura umurwayi ijyana kwa muganga. Icyo abaganga bakoze ni ugutabara ubuzima, bagafasha wa murwayi, baramufasha byose bikenewe kugira ngo barebe ko bwa buzima bwiwe yabusubirana. Ariko ibya enquête ntibibareba. Ubu rero uyu munsi CHUB icyo turi kumufasha ni iki? Twebwe turi gukorana n'inzego za polisi kugira ngo tumenye icyateye impanuka ni igiki. Ibi biramufasha iki? Bimufasha ko abona amahirwe yo kuvuzwa ndetse no kuzabona ubwishingizi bumufasha kwivuza muri ya mpanuka, ikiguzi bakaba bazacyishyura, yewe bakanamuha n'iki ubwa bumuga yazakuramo, cyangwa yaramuka anatakaje n'ubuzima, yibura assurance ya cya kinyabiziga cyateje impanuka ikaba yamuha n'indishyi zishobora gufasha na wa muryango w'abana asize n'umugore asize. Bishaka kuvuga ngo uyu muntu uyu munsi amakuru aho bigeze ku bantu bamutabarije bahamagara ambulance, kuvuga ngo bahamagaye Sami nayo ihamagara ambulance y'ibitaro, ibitaro biraza bimujyana ku bitaro bya kaminuza, bo baravura, barekera aho ngaho, bakomeza nyine kwirwanaho kugira ngo bamusubize ubuzima. Ariko twebwe turi kurenga aho ngaho tukajya gushaka ba bandi bamenye amakuru banamutabarije. Ubu wamutabarije amakuru ejo yaduhaye ni uko yavuga ati hari abandi nanjye nasanze babonye impanuka neza, babanye uko sene yagenze. Rero polisi kugira ngo ikore expertise itanga amahirwe, isaka ihabwa amakuru n'abari bahagaze kuri sene. Ubu none ni ukuvuga ngo OPG ufite dosiye we icyo yaratubwiye ati dosiye ndayifite, ariko nanjye ndabona ko idafite amakuru yuzuye. Bivuga ngo twebwe turi gufasha polisi kugira ngo ihure n'aba bantu bashobora gutanga amakuru y'impanuka cyangwa ubuhamya uko impanuka yagenze, bagaragaze sene yagenze iti. Nibamara kuyigaragaza, ya modoka bashakisha uko bayimenya, nibatanayimenya wa murwayi ahabwa amahirwe yo gukorerwa ubuvugizi mu kigega cyabugenewe fodo garanti, gishobora gutanga amahirwe kuko umurwayi yabona indishyi zijyanye n'uko yakoze impanuka, ndetse akaba yashobora no kwivuza batagurishije ibyabo. Ngira ngo rero mu rwego rw'impanuka tuzakomeza n'ubundi gufatanya n'izindi nzego zose, zibe inzego z'umutekano zishinzwe umutekano wo mu muhanda, zibe inzego bwite za leta, zibe n'ibitaro, kugira ngo n'ubundi ubuzima bw'umurwayi ndetse n'intuze no kugira ngo wa murwayi atabarwe ku gihe, kandi ikindi nanone n'uburenganzira bwe bwubahirizwe bwo kugira ngo n'ubundi na cya kinyabiziga nk'uko assurance n'ubundi amasezerano iba yayakoranye na nyiri ikinyabiziga mu gihe aricyo cyateje impanuka, gishobora no kwirengera ingaruka z'iyo mpanuka. Yego, murakoze rero, turabashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye. Ngira ngo akandi gato njya kongeraho, ubwo ndashaka kuvuga ko by'ukuri turi gufasha abantu mu buryo butandukanye kuri ubwo buvugizi. Hari n'indi case nanone y'impanuka yabaye i Rusizi, umwana w'umusore w'imyaka 19. Iyo mpanuka nayo iba mu gihe cy'ijoro.
iyi mpanuka nayo uba urumva aho yabereye ni muri Nyamasheke. Turi gukorana na polisi yaho n'umunyamategeko wacu kugira ngo uwo muryango nawo kuko watwitabaje nawo dushobore kureba ko babona uburenganzira bwabo. Kuvuga ngo usanga ikibazo kinini na polisi bifite, akenshi iyo bamaze kwakira amakuru y'igice nabo batanga expertise zidasobanura, zidaha amahirwe wa murwayi. Ariko icyo twebwe dufasha wa mukiriya iyo yatugezeho, tumufasha kugira ngo aho sene yabereye abayibonye batange amakuru. Iyo batanze amakuru neza biha amahirwe wa murwayi akabona uburenganzira bwe ku gihe. Reka none dusoze dufate umwanya dushimire abaduteza amatwi n'abarebye iki kiganiro. Sinzi niba hari ubutumwa bundi mwabaha dusoza. Ubutumwa twatanga muri rusange ni uko abantu by'ukuri bamenya uburenganzira bubagenewe kwa muganga, abantu bakagira navuga ngo bakomeze gushakisha amakuru yose abagenewe kwa muganga, bamenye aho babariza, bamenye uko baganira n'abaganga. Abaganga n'ubundi bahari kugira ngo babafashe, bamenye uko bakora impanuka, bamenye uko bakorana n'inzego bwite za leta n'umutekano kugira ngo n'ubundi by'ukuri babone serivisi zabo uko zagenwe. Iby'ukuri ni ukuvuga ngo nabwira abarwayi muri rusange, nkabwira imiryango y'abarwayi muri rusange ko bamenya uburenganzira bwabo, noneho n'abariya bakoze impanuka by'ukuri bakamenya ko mu burenganzira bafite ni uko asiranse y'ikinyabiziga cyakugonze ubundi igomba kwirengera fagitire yose izaza kwa muganga. Akenshi rero usanga icyo kibazo ku barwayi b'impanuka ntibaba babizi. Ni ukuvuga ngo mu ndishyi z'akababaro hariho umwihariko w'uko na fagitire igihe dosiye yawe igaragaza ko icyo kinyabiziga aricyo nyirabayazana, nayo ubundi cya kinyabiziga kiba kigomba kubyirengera bakakuvuza. Ibyo rero nari ngiye kuvuga ngo abarwayi muri rusange nibite mu kumenya uburenganzira bw'ibibakorerwa, uburenganzira bw'ibibagenewe, bizajya binatuma bamenya aho babariza serivisi zabo kandi bitume ubuzima bwabo burushaho kugenda neza. Murakoze.